Reka rero twongere twerekeze ku mugabane w'Uburayi aho Perezida Vladimir Zelensky kwihangana byanze akaba noneho kuri ubu amaso ye ayerekeje ku mugabane wa Afurika. Arasaba ibihugu bya Afurika ubufasha no kumutera ingabo mu bitugu muri iyi ntambara ikomeye cyane ahanganyemo n'igihugu rutura cy'Uburusiya. Ibyo rero nibyo tugiye gukomeza tugarukaho muri ino nkuru yacu. Gusa icyo nakwibutsa mbere gato yuko twinjira muri iyi nkuru nuko nubwo arimo asaba inkunga ibihugu bya Afurika, ndakwibutsa ko ibihugu bya Afurika no kuvuga ibihugu bigize uyu mugabane ntabwo bibona ibintu kimwe ku kibazo kiri hagati ya Ukraine n'Uburusiya, kubera ko ibi byagiye bigaragazwa kenshi n'amatora yagiye abaho mu minsi yashize, aho nk'urugero mu bihugu 58 byahisemo kwifata ku itariki ya 7 Mata ubwo hatorwaga umwanzuro uhagarika Uburusiya mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. 24 byari bya hano ku mugabane wa Afurika. Wakibaza rero impamvu Afurika nayo itabona ibintu kimwe na Ukraine. Ibyo byose turaza gukomeza tubigarukaho muri no nkuru yacu 5 nkwaye ikaze rero nkwibutsa ko usibye n'aya makuru tukugezaho agaruka kuri intambara iri kubera muri Ukraine, birumvikana ni hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubundi twibanda haba muri politiki, muri showbiz, sport, umenye, imyidagaduro n'andi menshi ubutasanga handi. Perezida Vladimir Zelensky akaba amaze gusaba ko yageza ijambo ku muryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni perezida wa Senegal Macky Sall ejo ku wa mbere yatangaje ko mugenzi we wa Ukraine Vladimir Zelensky we yamusabye ko yageza ijambo ku muryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida Sall kuri uyu wa mbere yatangaje ko ubusabe yabugejejweho na mugenzi we. Nkakwibutsa ko uyu Sall niwe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yemeje aya makuru mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter. Yavuze ko Perezida Vladimir Zelensky ngo yamugejejeho buriya busabe nyuma yo kugirana nawe ikiganiro kuri telefone kibanze ku ngaruka intambara yo muri Ukraine yagize ku bukungu bw'isi ndetse n'ibikenewe ngo habeho ibiganiro. Ni mu rwego rwo gushyira iherezo ku makimbirane ya Ukraine n'Uburusiya. Perezida Zelensky yakomeje amubwira ko byaba byiza umugabane wa Afurika by'umwihariko ibihugu byose biwugize ngo bibonye kimwe, ngo bifashe ikibazo cyo muri Ukraine cyo kimwe n'iki gihugu, ngo dore ko ingaruka ziri kuba muri Ukraine zishobora no kuzagera ku mugabane wa Afurika. Perezida Macky Sall yavuze ko Zelensky yanamusabye kugeza ijambo ku muryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida wa Ukraine yasabye kugeza ijambo kuri AU mu gihe ibihugu bigize uyu mugabane wa Afurika bitabona ibintu kimwe ku kibazo kiri hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Urugero nko mu bihugu 58 byahisemo kwifata ubwo rero tariki ya 7 Mata hatorwaga umwanzuro uhagarika Uburusiya mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. 24 byari bya hano ku mugabane wa Afurika. Senegal yanahereyeho asaba ubufasha ya Macky Sall iri mu bihugu byahisemo kwifata. Ni mu gihe u Rwanda rwo rutigeze runitabira ririya tora. Ibihugu 9 bya Afurika nibyo byonyine byagaragaje ko bishyigikiye uriya mwanzuro, ibindi 9 byawuteye utwatsi. Perezida Zelensky byitezwe ko yifuza gusaba umugabane wa Afurika gushyigikira igihugu cye nk'uko amaze igihe abisaba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Kaye nguko rero hano mu gihugu cy'u Rwanda, reka dukomeze twumva aya makuru y'ingenzi ku banyarwanda bose. U Rwanda rurateganya kugabanya inzibutso hagasigara nke zafatwa neza zikabasha no kubika ibimenyetso. Umuryango w'abarokotse Jenoside Ibuka wo uvuga ko ushyigikiye iyo gahunda, ugasaba ko inzibutso zitashyirwa kure byasaba abarokotse gukora ingendo ndende. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboye. Iyi gahunda yo guhuza inzibutso za Jenoside yatangijwe muri 2019 binyuze mu iteka rya Perezida wa Repubulika nimero 61/01 ryo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 5 2019 rigena imitunganyirize n'imicungire y'inzibutso harimo n'uburyo zigomba guhuzwa. Ibarura ryakozwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside ikiriho CNLG mu mwaka wa 2015 igaragaza ko muri icyo gihe mu gihugu hose hari inzibutso 134 n'imvi 115.
ubwo komisiyo ya sena yari muri iki gikorwa umwaka ushize, uturere twagaragaje ko kugeza ubu hari inzibutso 172 n'imva 53. Ibyo bigaragaza ko hari intambwe z'ikubitiro zatewe mu guhuza inzibutso. Leta isobanura ko iteganya kureba uburyo imibiri igaragaza uko jenoside yakozwe yabikwa neza mu buryo bwa gihanga kandi ikabikwa igihe kinini. Minisitiri Bizimana Jean Damascene uyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda aherutse gusobanurira abasenateri ko kugira ngo ibi bigerweho bisaba ko hasigara inzibutso nke zo kubungwabungirwamo amateka. Igikorwa cyo kureba uburyo imibiri ishobora kubikwa imyaka myinshi, iyo tekinoloji rero turayikorera ku rwibutso rwa Murambi. Nitumara kuyirangiza twagira n'izindi nzibutso tubijyanaho, iyi mibiri igashobora kuba yazabikwa igihe kinini, hanyuma tugasigara tuganira n'abantu n'izindi nzego kugira ngo indi ibe yashyingurwa. Ntabwo iyo mibiri yahama igihe cyose, twumva hasigara imwe nk'ikimenyetso cya jenoside, ariko ntibibe ngombwa yuko ku nzibutso zose iyo mibiri ikomeza kuba ihari. Kubungabunga imibiri imwe indi ikazashyingurwa birajyana n'ibirimo gukorwa muri ibi bihe byo kubungabunga bimwe mu byarangaga bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni kimwe n'imyenda, naho hari tekinoloji turiho dukoresha i Nyamata y'uburyo imyenda nanone ivanwa mu mukungugu n'ibindi biyangiza, igashobora kuba yazabikwa igihe kinini, nka kimwe nyine mu bimenyetso bigaragaza ko abishwe bari bafite n'ibyabarangaga. I Nyamata twarabirangije, niyo mpamvu twabyimuriye ku rwibutso rwa Ntarama ruri hafi ya Nyamata kugira ngo bikomereze aho ngaho. Umuryango Ibuka wita ku bibazo by'abarokotse jenoside wemera neza politike ya leta yo guhuza inzibutso mu rwego rwo kugabanya umubare wazo kugira ngo izisigaye zibashe gufatwa neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Bwana Ishakiye Naftali yabwira Ijwi rya Amerika bimwe mu bikwiye kuzitabwaho. Icya mbere ni uko abantu bafata umwanya bakaganiriza abantu bigasobanurwa. Icya kabiri nanone gikwiye kwitabwaho hari no kureba intera y'ahantu imibiri ivuye n'aho ishaka kujya, uburyo ahantu imibiri ivuye n'aho igiye hataba hari intera nini. Nta muntu ukwiye kwibuka abantu be yakoze ibirometero 20, 50. Icyifuzo cy'uyu muyobozi wa Ibuka ntikijya kure n'icy'abandi bacitse ku icumu. Bwana Pascal Murindwa mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba nawe atanga icyifuzo cye. Ntabwo byaba ari byo, ushobora kuba ubungishije abantu ababo yenda ntibazagire accessibility kubageraho, bashenda nk'urwo rw'Igashora ruhuza ikintu cyahoze ari komine ukarukuraho yenda ukabijyana i Nyamata. Ntabwo byaba ari byo, waba udufasha abantu ukabajyana ukabashyira kure y'ababo. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abandi baturage batari mu bacitse ku icumu bumva iki gitekerezo. Uyu ni umuturage utuye mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba twavuganye. Natwe twese nk'abaturage muri rusange tuba dukeneye ahantu ho kwibukira kandi hafi y'iwacu. Ni ukuvuga ngo hariya ni ahantu twishyikira, ni ahantu dushobora kugera bitatugoye, ni ahantu abana bacu bashobora guhita wa mwana uvuye kwiga akareba akavuga ati hariya ni ku rwibutso. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hashyinguye imibiri y'abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kugeza ubu hari inzibutso za jenoside nke zatangiye gusabirwa kwinjizwa mu rwego rw'isi zikajya zicungwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Ku ikubitiro inzibutso enye zirimo urwa Nyamata mu karere ka Bugesera, urwa Murambi muri Nyamagabe, urwa Gisozi mu mujyi wa Kigali n'urwa Bisesero muri Karongi nizo zoherejwe muri UNESCO. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda isobanura ko leta y'u Rwanda yamaze kugeza ibisabwa muri UNESCO mu mwaka wa 2018 ariko byadirijwe